Zašto se o najvećem arheološkom otkriću u Bosni nakon 18 godina veoma malo zna. 2007. godine vrhunska arheologinja Snježana Vasilj sa svojim timom otkriva brodove i brane koji otkrivaju drevnost Bosne. Pronađen je jedini arheološki nalaz ilirske flote na svijetu. Pronađeno je preko 30 brodova na različitim lokalitetima u Ilirskoj luci, datiranoj u cirka 3000 godina prije nove ere. Na vrhuncu moći Ilirske imperije. Lokacija pronalazišta je podvodno arheološko nalazište Desilo, Hutovo blato. Pronađeni brodovi se lako mogu dodati listi najstarijih pronađenih brodova na svijetu, ali za njih se jedva i zna. I dok se životinjske posude i čamci kanui svjetskoj javnosti podmeću kao najstariji brodovi svijeta. Ovi ilirski brodovi, istinski brodovi i po dimenzijama i po sposobnosti transporta robe, skriveni su od svjetske javnosti. Prema bosanskoj arheologinji Snježani Vasilj, nalaze i dokumentaciju otuđila je država Hrvatska, nakon čega je ovo prvo otkriće ilirskih brodova tranzurisano na zapadu. Bezbroj amfora, izvrsno očuvano rimsko koplje i potopljeni ilirski brodovi dokaz su postojanja napredne civilizacije na ovim prostorima stare preko 2500 godina. I ne samo to, na dnu jezera ispod svih tih amfora i potopljenih brodova, ispod debelog sloja mulja pronađena je i brana stara preko 5000 godina, kao i grobnice iz tog vremena, što upućuje da je tu umjesto jezera nekada bila voda tekućica. Otkriće stotina amfora, potopljenih brodova starih preko 2000 godina, brana stara preko 5000 godina. Pronađena je i sjekira i fragmenti keramike čija je vrijednost neprocjenjiva. Period starosti sjekire datira 10 do 12.000 godina prije Krista, što je jasan pokazatelj postojanja drevne civilizacije u Bosni. Pitanje je kome bi smetalo ovakvo saznanje. Podijelite ovaj video u cilju populariziranja bosansko-hercegovačke arheologije i bolje financiranje iste uz naravno bolju kontrolu nalazišta i spriječavanje krađa i uplitanja stranih istraživača. Zaštitimo svoju historiju, zemlju i kulturu, podržimo naše naučnike.